Pandemija eskalira diljem svijeta. Zaraženih je više od 620.000. Alarmantno je stanje u Španjolskoj koja bilježi novi najgori dan. Više od 830 mrtvih u posljednja 24 sata. U Sjedinjenim državama broj zaraženih premašio je 100.000. Stanje u bolnicama je kaotično. Usvajanjem novog zakona država je dobila ovlasti da privatne tvrtke primora na proizvodnju neophodnih stvari kao što su respiratori. Borba za svaki život i dalje se nastavlja u Italiji, zemlji u kojoj je koronavirus odnio najviše života. Broj preminulih veći je od 9.000. È stato detto che le bare non sapevano più dove metterle. E cosa ancora più tragica è che questi defunti venivano messi così, nudi, da soli. Erano già usciti di casa senza che più nessuno appunto li sentisse, li vedesse, potesse parlare con loro, nessuno che potesse dare una carezza.